Well, my mention will be an question now as I say Badwam on Adom TV, multi TV. So quickly, we have two pledges now. They have a pledge in the Shannon Sona Kai who say obey the Sefata in the Mr. Oma Saswa me na Odia Shahono me Nana Kobo me a Agama si will be chim me Alex Badwam me Ofaya Bruni me Faudisha okeke ne nkwanim atwenswa hema papa bi me Alice Kopi me Yakubu Chipsa me Rapti na ebosha wo hyenyina said nyoma esefata be ma ahafo map no Ghana map ni wiase map no yetima gina anim yi akonkan na sa nyoma no ana obeye under the able leadership of George Boache, our regional minister, supported by a flag bearer hopeful, presidential hopeful, Eric Opoku, our wisdom port, Alaji Collins Dauda, and Dr. Benjamin, and Yera Bobie, Deputy Minister Sports, and Nimyam for Bano, and Almighty Frida Prempe, Intimesel, Monshanso, under their able leadership. What would you my ninja? Constitution in Chianoko. Mr. Mayina no because no Casamenti, Monshanso na for Munya de say, inti for the best so far. Yeah, but the bigger picture Ghana, who be a Kabibi, who maybe a Tosi, no maybe a Nkoyi, no maybe also to say it's impobia, nipa binimo boy, and the Ghana, and she and the Ghana mra, a boy bra. So help me God, and then I still do myself. Radenka, be a proud Ghanaian, continue to exhibit the qualities of patriotism and love, truthfulness and honesty. It's very important. We are Ghanaian, morning just we Ghanaian, who so we Ghanaian. Nama no kredi ene adwumaden ene atuhuache ene odo ene ochefa a ode magana still be Ghana to be the chefa ediama. On the note of this, this is back na me wish Dr. Evans Asante can say the governing council member elect, the youngest so far, Dr. Evans Asante, the great son of Asante Asokore, the youngest lecturer to be voted on the UEW Governing Council. 38 years old. 38 years old. Okosuku was 82 secondary school at Kropon Kumasina Fame. Oya Nyoma Bebre. Oya a proud vandal. It was a dog. Correlations and Utrin Kwansu Bim. And also das say a Sia Hene for Kaino, normal elected Manakoka, the Governing Council. Team no hon ti no afi mi ami nuaba eno so maache o se enchia sonko nkoma enchia ye birthday sonko enkoma Deputy Chief Fire Officer Francis Roxon, Director Technical Services Ghana National Fire Service. Happy birthday and eno ketchwe akusia or the into Deputy Chief Fire Officer, Era Roxon, celebrate it and celebrate it well. Enjoy your day and day. Unfortunately, still is the Deputy National Communications Officer, Obakoswa Twaso, because Mijili says here for the extended the time. Most of my battle as one. Inti Obakwa Kujinasa Biawa, Deputy National Communications Officer. The modern boy, Bribia, the party friend, na party smano, anopa ewia, and you marry anajo. Ujai, the oye biano, a deep party, a cheat. It is any pano, the party, shen and sa. Ye be my chairman on your almost a bentino, intimate ma, and yes, and ye cheat, and yes, uncle for Kunibia. So I know the Ujai Sai, and your my, but be Bribia, a friend, biano. Obeba aba simone me ya adwen ye ma enu abema eye kwaku boai ye ma na chima na kwaba ye ne o tina na ho ye de o nyame adom na ho ye pa anata bro bonso o so tia yeah achia say my hen yeah what I administrator call it yeah okay o po ata mo da bia o tande me better no butam say my hen we o hekra challenge be no village o. Oh, challenge kakra ne o na ya impie na ye
e kakra bat na na de nneema gu akwam a nso won start a omo ye ho adwuma okay ekuru mo de nyame adaroma ye wo kutalo ho na ye won kan ya nso e wo ho okay say street light no na akakakra as e benya street light no maybe am call ho nso mo de to ye no say nka memo na ye nto kakra na nka mfa mebobo nti ye gu so a ye ho adwuma nti nche bia na sa project no so no NSC akumi ohia se be da na di na wo brase ne no kudi nam ko eche ana ne fort rightness ne eboa ama bribia da na manyo se mo ye no eso ani ye pa o suamra o ye businessman o sai philanthropist and o sai kuani and o ye amanyo semni at a very tender age but unim na o ka bibi keke in terms of accessibility and human relations super anti ono so ni mi a hwembi na ko saa nyum no ane adope mi de ma no ele za kwa ba ya me de o mai na boko de o ya bi Adom o man na mi se o sometimes mi ni papa me share oni CJ movie video bi kakra bi ndra e o social media say Adom Mpensenpensemu to kwasi studio ana de ana na mfi se we ni abrewu CJ Amadi yeah, can't say that CJ that's the by school boko bibia good Kwagu o party mu boko mo we registration no nyame adaroma bibia koye ye guso aye registration be wie 15th okay ye be 15th we near the branch election no aso okay nti me no ka say say by next week all the national officers ni nyina be call regents na ko hese de AC Koso. So the bear by the end, you be 15th no na challenges to be a hobby and yet to me I into more go the regions no na yakwa. But cash ante region, eastern region, no your special project here. Okay. Penny for so I didn't make go come about next week, you know. We are sure almost be started I am registration. Okay. Because we put two things in place. Okay. So the bear. But when say ye di ye June 4th, ye di June 4th weekend ya. A two region and your Kwakudino. Kwako celebrate June 4th anniversary, 30 years. And the Nameboa Echna, your national chairman, the general secretary in Ampofo-Adjei, or more air code to region. Yachimum, and Rollins Foundation, so or more or Academy of Art and Science at Debbie Bakuya war. Golden Tulip Wechino. I know your hand. I know your art and science on. I know your art and science on. Academy of Art and Science. Yeah. Rollins Foundation, so a more year project 20 Achi Mummy no national for no. Yene a young call voter region, Nibino, Uti region, ye beko na yakwa lantis our project no yene ne ma ene nadofo ene kides no. Omo ye inti nyamebo echna no pa. Yeah, between about how moment to make a voter region or T region. Almost on between a region, a channel project cracker, air coso, or Menameboa now on the 10th so teachers for yeah, symposium cracker, yeah, lectures. Okay, their grammar say, yeah, you know, okay, June 4th and Western idea. All right, party in opposition. Now to move in my mother that space, no, a dear partner can open so come was him. The Akoso now, the Akoso and come person make can want some and hardship. Yeah, Akoso a woman. Sing say the Pia better sorry Pia now, maybe I prefer Pia will be a complaining. Say, I want to not dorsal. Sanka Hocha no crowd dorsal and get a cow uncle for Botumwa. Anka and had dream be but sin it's scanning for Botum. Nti enipa ni ntumi nkokro mu nkonkotɔ ade because senka ho kyereba na nkesika won kofo botom kakra ko nipa kro no be kokro mu akotɔ ade no won mo ton ne ma no nso se bo mo so nyi sika kakra but se ne ne aye nton ade no ye ni sika ye de kwa akotɔ nti ne ye nton ade ne ni sika aho kyere wo mo so omo mo ton ade no nso ye ntɔ nti omo so aho kyere nso asaye de aban ne so omo nso mo koyi ne ma bre wo mo ton ne ma no enam say duty no ene dollar no agye nsamunti no omo so ntumi nkoyi niema no ana omo so de abre omo ton no ne ntu akwa akonye bi ato nti ama ho kire no say a move from ordinary people no to everybody aho kire no yes nipa vulnerable ones yes eko bia
Ede ne mane basai. The man basa ne say. On se na say woto petrol so a on. Emma omomu di dwa no. E de ka akofa ne ma ba beton. Omo ya affected. That's all the me part because what the car ne be akofa ne ma na ba. Nti de wo ko akoto free ne ho no. O de ka e ko akoto. Nti yatum. De wo ko akoto free wo no so no ho no. Ono wo ko akọ e de ka ne ko akofa ba beton. Nti ono so ato ne dim. Ti na wo de me part no. Nti e sa no a na ma ne bo aye den. E na ne ma ne bo no so ye den no so no. Obi enkokrom nkonkota de bi. Because we say oh ade ana me turn 2 CDC. E say do 4 CDC a. E be de metumi akokrom akoto. Enu nti ama edwadie ya sei. The system no ka sei. Wonu say cement. Cement is 60 CDs. 600. Oh, turn away. Oh, e bi krabo. Maybe they 62. 62, yes. Yeah. Na making in the medium me find average 60 Ghana cedis. January ya nkasa na nem 50. Let's see as say 10 cedis ababa toswa. Enipa nyina na benya 10 cedis na ababa kan. Nti say what 100 bars ya. About 1000 Ghana cedis na ababa kan. January ya nkasa bi kwa na be kwa 44 ni 45 ni. That's here. Oko first can we na da ababa. Sina me no ka say e si chiri cap. Na ye ton a year January ya na ye ton 3 cedis ni 2 cedis 50 pesos ni. This say 5 cedis. 61 cap. Inti nipa no ko first ka we no da kwakoto. Mark January ya ankata o. Sina na mark baako e 3 cedis 50 pesos. Say mark baako e 6 cedis. Inti the rate at which ya enema boaye den. Yenu ya no medo e enkron keto mu o use fertilizer of the gom koko so. Yan tu koko mu. Sina it is 10 bags ya 10 bags na wotie. Na fertilizer January ya na bia wo ton 300 Ghana. They say fertilizer do 600 Ghana. Twinto anjo e maybe etwam ne de che. Eni yen fenche ne bo so ata ye din. Wo da o te koko bag say. Ento ti bucket say na wotie. A okoto fertilizer sa e da ba be guso. Nti abo bi ejai. Nti na pepem na o mo ka say te say okono den rege ho a e normal bo e normal ho aye den. Nti ne body senior okokwa taw de ope body pa body ye betem miensa na de ama apem what up apem pa 10 cedis. Nti bi enton to be ko mo ton body no body na ye ko tina out afa be dom ton body no first na nka be duru ba bi ton body no na nka body na ye mo no because e be da wa na nka ato e na obe duru ho no e bre because one nka to body 3 makma miensa 10 cedis on to o de bako akọ garedi anato de bako akọ kenke. Enti de oton aduane no ne ho akye ne anto na aduane a ti ne obeda wa store amwo no so akọ akoto milk na de oton milk ne to nyiska ti na wa wote de eti ko no na okoto milk no so a ye nam se de oton milk ne ento ne de enti no ono so be den wa kokruma kotata de ase aka se ne de abeto me milk na nyiska be enti min kokrum konkotata de mete de oton atade ne to ento ne niema de oton atade ne so nam se ye ento ne niema enti no obeye den wa ma ne yiri sika to konkoye ne ti. Enti onko ne yini nso nkonko ye niti enti de oye tire no so no ono nso obekọ no wote ho obeye den na wakọ akoyi niti ni tiri nwefu ono anwute de tiri nwefu ene okokrum anye sika wase mento me bo ase kakra na me sika bakọ akoyi miti enti baba ni no nso no oye tire no so no obeye de wanye sika enti aho kire no si ne wo wote de amamo ni titie no ama obi aho kire no tanka ye mpo ana nka yetua contractors o ma ya kwan tino ne me patre no contractors o ma ye ya kwan anka yetua o mo ka sina office nka contractors no workers won tu o mo ka tanko bi tran workers ka enti workers ne su ska bo mo botomu a so mo so be kokuru makwa akotade adan no program so ana palo be ka se untumi concession bi a wo ana ne kwan bi a wo ye wo yi ne machine sin nyina afri ho efri se yentu ya ne ka na nkofo de ye campaign tia no me banye sa no ka enti office se nka untumi kwan a wo ye anko nyi ne machine sin free so an yetu ya ne ka se nka ne workers so nko mo ntifi ana me boa MPP ni mpo an yentu ya ne ka ne contract a wo ye no nti wo yi machine sin afri kwa so ame ne portu so aba kwa so enti ne workers abetena fie enti ne workers ne die no mbedie enti amokyere na ba tisanka na nado about 600 billion aba ne nsam
loan any sika waje and get in our capital project say NCC hospitals na could me see ultra modern hospitals mako 5 pay na tanka carpenter for benye adwumaye ko benye adwumaye tanka carpenter for ebe for mama adwuma amabwa carpenter no so ko adwuma so a anko no so ne workers na eko bosu mesu ebetu anaka mebwa kamesi for benye adwumaye bosu mesu amesi for no so ne workers think ebetu oboka omo tsi ska bebo mboto mo makokroma akoto ne ba enu nti adwuma ni ba bia etu fi sen kana na do ti market sekejiti marketing ekumat market be 5 otumi si ba akopɛ wo chebia nke nipa dodo ebe adwuma wo ho sine se keska bebo mboto man ko mo twa nyebi dia kofie tisi am no katai district assembly common fan nko mo say district assembly na no mo tisi 3 classroom block any 6 classroom block any chip compound no mo kakra na nka local people no so no workers ye ho no so keska kakra bo mo nsam tina to no sa tisi aba 1 year nie common fan nko into omo home pokra no ye ntumi mpenti ho wochema ye wo ho ye ntu omo ka gata mu mpokra no omo ntumi ngi efito ni ska ode ye into obekwa district ni bebre engura pa bola Adjei district na fa no enya de ketwa ena de entontom eba ena ewe nkofo na de yade enso bre nkofo ti na ye koya na se eba ye to aba man sebe obeye dwuma yi amenkofo nya so mfaso bas ye to aba man na bebu amamu no to tantan se ya tina ho kire ne ba me no me no nyina ana ye bre eno ti ne nei Ghana ayese sebe diabetes omo sebe ye diabetes ekuru da onan ya na wo mia no amia ne yie na ye kese agye se twa na mebo a se Ghana sa na edru ekuru na ye kakraka hospital bie ne ho ebetumi agye no agye se twa agye ta kufu adu fura kunya do so na ti na nya 2 months ye ni ana ka so the interventions bi ba mebo a nya sa na omkoye omko senchi eko pediatri edu man ni sika eko di be 3 days wo ho now person come the sika na eko di 3 days yes enti afa so be na abaso omko jet ade no o man ka so be 2 billion e ba be $1 no me $1 na gina na so what be $1 na tete satam na dollar no e ye 7.6 tete dollar na do 8.1 connect oh tinia there be enra 100 people enra benefit paper 100 daily graphic 8.1 opa connect min kan tro na mo YouTube benefit paper na that front page 8.1 inti sika na ekwaji yeti edi beti no eso mfa so ne sei asata mana yesi ate petrol so ebe ba hoto aba me no wo kun ho ntokwa so we ye ntwe kakra me nhwe tata na petrol no ene ye no na ye 9.8 o ana ye te so ketu abi tete petrol diesel edu 12.5 ene ye to petrol edu 12.5 in the gallon ba ko be 60 Ghana cedis enti peduase no mo ko tra ho ko didi ye so mo de mitigation measures bi ba se de be ba me no ho beto no ahoto na ba okay so when you na di sankomo we wia na wasa boy se ede na amanioma ayesa se sai bia ba wo ewiase ana Ghana ya hoto so bi ede ya hoto so no ehwambo die bia bam ana oman na nkasa nya ahoboa se ahohinya bremu no ye nyusu yesika ne ye ka covid no mpokra ba ye no sinanka ye benya so mfaso ama menu mienu ye ho atoye sinia wo ha na ye si levy ye pe 4 billion at 5 billion opemeboa nya sa na ye ka afi no ba covid ba ya afi no sika nko aga na raise ye 32 billion ye levy no ye pe 4 billion ope ye se no ne de be ya kwan eno ne de be ye nsuo eno ne de be si hospital nya sa na omoka ono omoka sa o ye levy ne ba ye be ya kwan be nyoma ni bi sa ko de moment ko ga no ka be ye bi me na nya sa na mte no wo so da how de me fan ko fa ho e-levy is not a panacea omo na kan ya na wo kam omo challenges there na wo kam omo entimi nye no koreda wo so aba be bu pe enti wo no an ni sa ankomo sabi de mi say entimi nye ba omo na se be ye because de sakrai kese be ba si Ukraine Russia ntokwa no kra no e-levy ne be to beti e be jai omo kan o so de ni omo kan be bri oh debi menya omo tumi kra ka sa covid no mpokra no say e-levy ne ba covid be dwane akọ kogu adaro ma me fan ko enti senior 4 billion yeti ye dibi ona wo de ma moro west na ye dibi be ya kwan ye dibi be twa contractors ka ye dibi be yi market ye dibi be yesi ye dibi be yesi
Now, what COVID 1 year when you're 32 billion? It's COVID. It's one to me and see hospital back up and film. Nankiam for mooding. So what 32 billion? I mean, I am. Messi hospital kakaka. Messi school. I did train doctors. Oh, says Kanomo. Enough for monsieur. Senior one with the partner. Nadache, you cut a COVID tika in Yano. And then you dear, what Makaso, media see university back yet nurses and doctors. Media yet a hospital, nurses and doctors, new young baby egg. Senior, dear a bear and day, and say, ya check, I'm an MPP for executives. Dear mammy, can your powers, whom organize that. No. Subject to review. Or more what is can be count here. Senior giants and I do common normal. Where's our mamma cook? Now, yes, I would do in a camel. Deputy senior giants, Mefaropa, common normal. Material will be also spending 1 trillion on the campaign. Or be a white discano. I can't watch a white. Yet it's kind of man. What was I call him? Who you say? What's a million man 1 billion? You didn't come on 500 million as executive vice chairman of the region. Me say you na MP no, you man 500 million. I will need to tell you. And only I can test matter about food no me what me photo. Or born food. And what say constituency chairman man 200 million. Constituent secretary man 200 million. Maybe we could na MP. Now him 200 million there kwesi. 20,000 American yes it me can it kano. Na kata me kan in 80 kana me cut it 1 billion. Oh titi No, that's what it is. 100,000 cedis. There be a 1 billion. For this year. Oh, what's it on Unquenya? For this year. You man. What's on Unquenya 1 billion? 500 million, you know. What's been kind of 50,000. Maybe you're crossing. You come one day, no one. So, 1 billion. And that one when you what's in the constituency chairman? When you have 20,000, you 200 million. The constituency secretary, and you 200 million. Senior multiply executive MPP for executive 99, and the work Ghana whole times 275 constituencies multiply 2 years will be 200 million. MPC Jinaye, Maku 100. 275. Why you that will be 50,000. It multiply 50,000, you know. There so go. Minia dance here kesi esa. Mama na waka somewhere we to eto wuna dance after me make pass. Dear mama na kano me so ha ye di come wada o ma. Me no di come no ma na so ko. Enti mama kai. The mama na some na me. Bibia na so ka. Obi akata na ono waji sika ni bi obi ka bia na yagidi. Megidi on dem gidi wo de onye ni ya me dem gidi. They all can say sika no covid sika no MPP for di. And say ka ba now akufo ade ya chinitum. And say ka ba now vice president ya chinitum. And say by now finance minister ya chinitum. Okay yo yati. Say ka o mai bi so amra ya dwuma. Wada minimum say so me greedy sa. Mesa ba. O muti mo di. Mesa ba so. Mesa ba so. Sika ya ba ya fa here so. Machedi. And as coming no parliamentary candidate. Onu so ya 50,000. Edion. O dia no de beba. Me do be court special prosecutor. Amai, yan to adwumadi ni so na me sa antics we me nya tra. There be my theatrics. So what I say tell so theater normal. On mine na NDC for suba we me enye me wanwan. Omusuba na akoye sa ankofo bi na amode ahye omutim se ofa bewu ama media de. Omadwe nyina ne se sana Ghana 40 efie nwotwe bia ye to aba na asache no opposition aba nti omode omonye omadwe se bra papa bi se omode ideas se omode innovations ne ade beba ne hu se responsible opposition a omahye omo as government in waiting no omonye omadwe se ombeye bi omodia ne se emre beto na Ghana for be so disappointed in MPP na omabefa aban fule se ye be cheche se yen ye ba we ni ebetimi ayaboa ne de ebi ni ho etina kwaku eye ni oyi eni enye me wan se NDC ni pani bia na se o appendage obi bia ode no bata NDC bia bia na o se yen koye ku because se yen fa ideas in fa susu ye ni adwen pambra na Ghana fo nya ye mugidie ni enkoto abama ye ni de ebi ni ho hwensem akwaku kan yi sei obeka se nipa na hyeda na so obedi agro TV ne so ente sa konfa baby ofei oh ana covid sika omo ye sei ana ye sei ye fra e levi sika ba covid bejai sakasa we nyina efinfa
Is that what they have been discussing in their 1 billion headquarters now we see or Adabraka no? Because I say more contain way. So betina TV so be kasa say mo be tu future Google for say ye can je woni hwi papa biaka. O say ahochira bagana. Say ne ya o man me no kasa what say President Macky Sall oko Russia. Ofio no ma oni Zelensky be kasa. Denti na oko. O say ahochira bi ni wiase anene no aba ne mamu wonom. Et to the extent say brodo ayetoi wo hwe brodo bo e woni mamu a enye easy. Enti esese oko no de ne nan kotie mu kohwe so betimi aboa ama Russia eni Ukraine tokwa na abrase. Eni obetimi mu NDC ni wo ka se wiase afa na nyina no or how be say na aba. So MPP before the bibia more raising the mind. And so nanu a mami fi mami obeche president obeche sit match so tini oka woni krom. Oka che o say enam the global economic challenges aban e wiase amana nyina amansan nyina face challenges. Enra ya amene oka say ya Cote d'Ivoire hanum say ya omatufu omu. Omatufu omu almost about 200%. It's there, check. And the US obesha video bi kwa about so the nibi or complaining say na dro kra autonom no. E dro ne boa koso to the extent won timi nto. Etian this nibi betna se na ne de ne say ene no more opposition to otwa of a woman we dia de te se na kwaku kan dia. Na te so no de ne dia ne say ne ekoso wiase on the other say wada na otiti ni na ho. Onye na adwen so obebo bra bia ne de ne say o twen in waiting ama MPP 8 years aso ama Ghana ni akoye mukwa ya ni mukwa aba na waba so oni adepapa bia e de bo men ente sa de a ubetimi abisa ho say ewiase nyina esu a ye nyina yesu bi ewiase nyina asha yesri bi ene kwaku ke won so kan covid ascension o man ben na covid o man ni timi nya amfaso ho kwaku mbo ba ko wa na entie onu ne ne NDC mpanifo susu ye mu no esesenka Ghana man etimi nya amfaso mo de mu nya amfaso kwaku I respect no please mate o man ben ne nya amfaso fi covid wonti a unsusu ye mu no ususu esenka Ghana etimi nya amfaso fi ho enye nya no NDC fo ya including President Mahama ana yeru Akufo-Adjei be enyime bi obema ye update e chain se papa ni nyama mudi gukwem ene ye friend say equipment ni ade wose ade ma health service delivery for no mo fanye adwuma no so aba no so abema update no kwa the pressure to aban so nose masks aban dia mani so ye friend say sanitizer say kwa out endu schools ni ade na nsem trofo di eche sebi na nkaska ne nkoje o me ame adwo ama ofo emfi wanchi na emfa ntu asa enyoma ne ka sa sika na enye no ne de covid scan ye emma ye call lockdown na nipa bi nye aduane India mo de pressure as opposition na mutia na muka mo MP squad mi de complain ba so mo constituency nye aduane ni bi ne sa aduane ne ekofa sika ne wen enti so betra na we ka se e wo senka Ghana enya mfaso e covid one na se bia sembe na peso ka no yaria eto ewiase afa na nyina President Akufo-Adjei timi boy in the management of it say ewiase afa na obi cite example kwapa yetimi boni din de kan say Ghana president say yenim san yetimi nyane owufo na mo yenim san ye de economy eba back to track it is say ye be say ye sika ne adaje nyina make sure say Ghana man ya de hie be nya nkwa ye be mo odin abo mo ban mame ncho ye ro okujeto ana sanfo mo kasa na mo ye me say he was one of the first people or the unnecessary pressure eto Ghana ban so say Ghana ban fasika nko sesa Ghana for e wo China memu ni ade mfo mo mbra Ghana ne empesa adihye ni bewu sa sika nse bia ji okujeto abra kwa botom ana John Mahama na tua sesika no eti se NDC ni bi betra na okase onim de covid fund here no otum futu agu nani omunya omadwin so mbeche alternatives abrabo we ana wo se omoba ombetimi ayabo a no mo ana omo down na se bi yeru Akufo-Adjei futu o man wanka ne kwa ene ya mene wo ka say kwa fetch aka say Ghana is the best destination of foreign investment ene ya mene wo ka say Ghana has been rated so ene ya mene wo ka say British High Commissioner aja tumu say omo investment in Ghana so far in this administration has been the best in all generations between Ghana and Anyonkot 5 eda Ghana any UK in term no sebi se nko man na tete ampasam sebi nko mu hu ade papa bi wo Ghana mu a
oman come de saa sika pudo we anase nka saa nyonkofa saa bilateral relationship no come be hye mu den amene watimi atena no aka se sika o ma invest wo Ghana man mu no ebi nsi wo generation bia mu da since Ghana ni UK saa nyonkofa ne beda yentem bisa se omuwo aban mu no omutimi ye nhyehyɛ pa ebetimi ama UK aban no enye omumu gidie mpo invest half of that sika no into the John Mahama administration na me ana de bia me se kwache kwaso be mountoma na wetie ni din because nipa ye kana asem de na ne efe ni se enipa ene NDC fo abo mutim po so mo kofa no ama na be di mampanin yenim ne de da his track record is there bibi bia obeye o amemu no is there e ade a ye betimi de susu ene no na oka na mama omuaye se enu ti ne to abama amoba abem de bi o man ye mpanifo se unim baby a ufia obeyira unchi because unim baby a wo konso eti se ye hu baby a ye shase afie ye hu amemu amubu ye ne afa ntoto ene die hu hu se ye better than mri bi atwemu a ye bede ne hu baby a ye ko eti se wi ase aye dia ni ntino on consider factors bia also de ne se o de o te Ghana de o fa wan ne se Ghana na aye den entutu futu agu anim ene ya me ne o kan say what is the projection by the IMF o se ye kotena your friend is saying your kotena peduase 3 days e kodi Ghana for sika ene ya me ne o kan say austerity measures are buying buyer or the two dra to until say aban mu mpanifo take 30% pay cut until say aban am make sure say oh effect no way nyabotre effect no way nyamo abotre oman mu mpanifo edikan say take 30% cut e dia ye mpuntu nyuma aban so decide say omo control certain IGF ni ade omo expenses ni ade no or the tabo ni ade atoso regulate sika expenses on be aban so decide say nipa we say tu kwan ni ade austerity measures aban dia banya nye yield BB and they amene o say the projection by the IMF and the other Bretton Woods institution is say Ghana ban susu ye in terms of growth kwa na ye susu say ye benyin for the year no ye benyin more than that say susu dia ben akwaku pese odi susu anankasa yenji in susu dia na okwaku enu mana se kwaku ni se ne ho chiri ntino na che se anida so bia ni wana kwaku ho chi na ne ho chi ne so ne mfefo sa chobo ne kro no tachi amoa na omobo no proye ne kankan na mra omo abe mo sese sika e okwan bia ensem fa so no eno na bia nei ama mo chi omo bro so yen Ghana ne yen kasi ama Ghana ye ebia sebi heavy no but you see in the context of the world no o hwe ne ekoso o wiase na o hwe modern boy ye Akufo-Adjei ni aban ebo se ewiase afa na nyina ho chi no aho chi ne de Ghana this year no ye de so beti no ye Akufo-Adjei abomodin ese obi bia o de ne betoto no bia ya asem a ye ka no yen ka se ya ma Ghana ye kra behwe but ye ka ne se ne no fa sector by sector now the to who say sebi empo no ene ya anom mre no so ana hwe nsiye COVID bia ni wonom there was no global economic crunch there was no impact of war no o de toto ho a enu mpo na da asen sa analysis no and was ye hwe banyasa wo de ne se ene fu obo akoso babi sound say den na ma fu o ne koso sebi o man okoto se obi ahyeda e di petrol egu ne dan so e hye na enti se wo mobro wani a wo te dem na bia wo by default no when your electrical challenge now dan e hye those two circumstances are not the same eti obi be di abemu na wantimi ambobra no no ankasa ne party for say they were highly incompetent and only aban a wa penso there's a global challenge no o de tutu ho a enyeye o di min gasa ma penso no me dan ne hye it also wa penso o dan ahyentie the same no it's not the same one is an irresponsible act one is a deliberate act to put yourself in danger one is a way to make yourself one kasa be ma ho ebe ko hiamu by name de kan wi de na ya to renchem ne o how eni oye ni ana to wi ase afana na Ghana so sebi no yente island bi so say ye de ho ye ne the rest of the world we are not interconnected it is na NDC for common sema in primpin in someone bisa me won say o man senka ye opposition and ye beka bia na the answer is yes ne mun ka kan ke ye beka no ye beka ne kwan pa so aka no kwan kwan so aka ne ye to the extent ampa obonza asama ye ke enye ni ha o asama ye ke enye sabi emprowasem bi ne ye di onu nkontompo bi ene ayampia bi ne ye tuo
nemo ye ka kosi se ampa ye gitum se conditions bi say e wo wiase afa na ama wiase nyina ho fa no nanso yesusu se ebia nko mampani a oteso no ototo ne nsase kita ne ho yi a ebia nka ebia niam mu be yie asensa na esesete no na onya ndisi ni bia no obetna TVs no of say by default no ye dia ne say ye twa mo fa wu am ye bedi ade ye dia nsase ye bebo abrabo pa no obisa ho say eti de mere fact say wo yo this year oti omamu ni ntino so you're responsible you're responsible okay, so obusi apani wu ani abeta mo say coincidence ni bedi ade ye go try so ye ba ye beto come on so adam say ye kwa basisi ya. Well, that's how I try and come on as well as a minute PJ one make out Deputy Communications Officer ma NDC Manyukono and afi NSD Akumi also can the National Communications Team for the New Patriotic Party and Yetri and Kobokogu. Young man me wrap up with Cathedral in Common and a permanent Deputy Minister Finance John Kuma Atri and Common. If I was someone in common upper, it's not a big deal. Say idea captured in the 2018 budget. Say Ibima at the end different from way, but it is not a big deal. Bribia than almost say and I say CK keep it in the AC or say I want to in train in church now. But Bribiano ididi you see a die, you see suku, you see hospital, you see the was I think I settles the matter. Cinema do ACP. Medi ya wakaka. Se baby a ye way ahokyira ye wom yatumi enye sika se de kwa kosi cathedral ama sofofo a national asset sinena asofofo ya nkase ya omo ya omo da no ebi asole kura so sine cathedral no omo da sa committee no so no omo ankasa ba ebi asole so sine cathedral na yesie no why no body. That's what Ben is saying. It's not true. Danka William was sorry. Any new school, make no cathedral plan. Make no. Now what's that sound? Maybe I just want to see you. A yes, Parliament going on. And I can say, what my Bishop, yeah, just school in their account. Oh, Pat, let's say one. As soon as in the casino, as soon as okay. I not a Danka William. Are you telling me? Nanka. I believe university crowd. She. I'm saying Danka William on university wall. Na university so saying one would university da. Na me say land what for land? I'm not go for land no, na me kwa airport. Me kwa passport office. Sprinters na me na mo bia no bisa. Baby o mu ti cathedral. No so they complain na okay. Me ti baby aye ti cathedral. Asase no. Asase na nkasa. Me say omo a omo da committee ni so no. Ebi ni asase. Asofo no a omo da committee ni so no. Omo atso na nkasa no. Ebi atso so sine cathedral na ye be. What cathedral picture no? Mo wa say. Any picture somebody here can ba o na de no a. Ya je ho no a. Na ye tie di cathedral na o pa cathedral na kese na ba men kasa. Cathedral no. O pa say Danka William land na wo ho na atole ni university na wo ho no. Enso nsine sa land no. Na so wo mfoni no. Na ya wie. Mfoni na ade beka. Na de na ye hwe so de asi. O de. Ubetumi draw plan na kakraka. Ba be wie na eketo e. Plan had this. So them patch no. Enti sanko for no modern. Otabel. Ne land ni school awo pastor. And so say the almost in it is almost say ye pesika. E de si cathedral. Ampofo-Adjei Nasai. Danka William. Unfriendly. But woman bubo within. Any the owo Kanesi run about we. Omo kwa omo betme sia magana for. Omo because omo atole na omo wo no ene niam omo wo no so omo ka to omo ti sa de we magana for omo betme sia. Ben nam say aban ne proactive. No one can kurenti. Ana omo nyina Adjei. No be o see university 2020 cathedral. Be o see university tua professor sika. Na tole na nkata no. Edu to omo ka to omo ti cathedral we. Omo kan ye wa sofofo esu anabanom eto omo kabom na so omo ti cathedral magana
ananke ye puato na ban ni di no kure na ban ni aban papa enti gomu dumi nzima ne mroto ayeta ade yeta kobo Ghana tikam na o kwaku kasa o ye ni yeta kobo Ghana tikam tumi si factory wo chebi kwan be do ma ye kwa be fe chebi o me kire chebi kwan ho no be do ma ye kwan fe no e ho ye dey minim enyine matedey e ho don se ho no Kakufo-Adjei kwaje land kakraka ho no nkwoti factory kete no fa chebi fo boy tingum teti kan o de yeta ade nkwoti factory kakraka e wo chebi kwan no be do ma ye kwan fe no ikrom ho na nko mfa chebi fo boys engum kan nipa benya dwuma ye anaso wo wi a onko bu akwa ne papa krom ho ekropon so ho onko si hospital kakraka etisa regidie ne bi ho Kakofo yare a kiefo mu nsa na mase ha magya yare ta e de adwuma so bebre wo na umu ya nkasa mpo no adwumbone wo tirim enti Yankopɔ kura ti on Bible David read the Proverb 29 verse 2 David me say read the Proverb 29 verse 2 we are there could jump into such a conclusion Bible simple boni ni Bible on so nani na nipa boni ni wo no dia na de measure nipa boni na ntina na do yin papa oni ba umia ano ma rema Ghana ateye no David okay say yes that sense nya ne boni na me ko me patch na say anya dem papa no mu di bo David ultimi nkasa onye nipa sorry just David umu adia o so di tina ofie no don't team bet na team ba me patch na say enya dem pa ano mu di bo man no well accepted and say mama kwa moto abama do mama Akufo-Adjei te plan do mama mama ko sa David pacho Mesrem. Me nka boni o. Mesrem. Oman. Mesrem say ese o yi sa ansem ni nyina. Yeah, ka se hu bi sa. No, wadi Ma mindi kai emfa chopa ma ahwefo. That's the most important thing. Na kasa kwaku. Me ka dai. Me ba twen kwaku wi ani adi nkomo ofi twen. E dey time na me kai. Twen. Me nka ta say ye. Onu wadi do mama ta mo ka. Debi a no obi adi mama ta obi adi ka we da me kai atem didie no. Kwaku. Obetra show so ma kasa wonte na kasa sai ile. Party platform, Ghana platform, Ghana, ama Ghana ejina brand. Indi, enye kasa bia na ebe ma ho kwan. Si ebetimi aka akire ye. E dey asam maka man kan ye. Debi. Mimi manu ye medu. Se me come back. Ana wo say me ka say we nipa boni ni. Ya ba ya tell. Ana me yi ho film. Me say when me ye fi. Ba wonye nipa te say Bible ankata no, onye obi a wo bom pa ya Yankopɔ betie. Utu opa nyamiti. Ele kwade me. O kwade ye wasem. Zo bom pa obi tie ye wasem ifri wa. Yeah, to about because of 2 minutes. Yeah, come nipa 8. I want to be for Buchafo, Okra, and compare Buchafo. Want to be frank as I. I want to be Mate. Now, say one by Yankopɔ 2 minutes.
enti me dey make Yeah, yes. That's an account. Oh my. Unima me say NDC4 kasa say about National Cathedral na mystery. First of all, yen can obi anti asese nya ban and you see National Cathedral. A ban is the project proposal. Na sebi penny wuntimi share idea say. Now share idea say na where me the idea na but me join fala sa. E wo say wo penny no che say wo pepa. Say o pese obuama project ni wie pay. Sa o pepa na ye rekufa do che say or the seed money tie National Cathedral na echi. Na hwe nsem akwaku kai so obvious kwampo say onim National Cathedral na fasu ne na faban. Enti san kwa meka say asori bi organ ha no nsi a eso say National Cathedral no. No ka o say ene isan kasa sika no ye betimi dia kosi hwe mame kancho. Emna ye si National Theatre na Ghana man ya yeye. Emna ye si Conference Center na Ghana ya yeye. Na obi ansa so na chi ana. Na hiafo nyina ye fi Ghana na. Even Bible mpo say, as for the poor, they shall continue to be with you. Emra mama no ko share a jar of perfume go. Yesu Kristo na asanya sa na kai. Oso wonya no man e kwa so na hiafo na nkasa perfume kesia ne bo adi die. Ke betim dia to aduane ama hiafo ne ame. Oh, masame kama sem. Na utoni paibo. Aputo. Utoni paibo. Na mwan kasa woni paibo so nyame akam kwa kodi eni. Onyame adoma ejuada. Thank you so much for your time. Bye bye.